Ty fianakavia be antagna le ahitagny Ndao be antagna, Florence be antagna, le tiana telo, faniry, fagnomezagny, le ifaly. Miaraky mipetraky ireo amin'ny commune Ankililoaky Toliara 2. Vao hilitsy hianatsy amin'ny ty tao toy ifaly, enigny tao, le nikarakara ty taratasy ilaigny aby ty ray aman-dreny Ndao na i Florence amin'ny ty afahy ireo misoratsy agnara. Fe aloha izay le mila magnenta fisazy misy ty taratasy ilaigny sy ty droit tokony haloha aby ireo. Aia misy takelaky misy lisitra amin'ny taratasy ilaigny izao? Indroa, amin'ny daty maro rety avarika. Eka, vata, le fano vonogna avao ty sy ty lonao ty taratasy rakemba. Fa vonigny raho rangahy, Ndao tika fa mihamaro indaty reo. I raho magnente le manogno, le irehy manoratsy. Eka, Ndao. Ao, kopy lava raiky, sary tapaky efatsy, le droit d'inscription zao 3 aligny. Izay avao, le matoky rehefa izay Fa izay, tsy matoky aiky vao reheo. Andro maromaro tafara tatoy, marandray be tsikiaky lefa lasa ny lahatsa amin'ny EPP agny ty Ndao hanoratsy agnara ifaralahy. Manakory aby ty ato. Aia ty kopia jajy zao le ty sary. Itoa rakemba. Anagnino manjavogny ty sary toa? Lefa io avao ty naboa i fangalagny sary ambalika tia igny madamo. Aia ty droit. Be tsy ampy toy. Fa manao kory koa zay. Nao rangahy, le tsy maintsy ampy ao toy na tiao tafilitsy amin'ny EPP amin'ny ty tao toy tianao toy. I raha ni madamo lefa 3 aligny avao ty nindesiko, manahaky voasoratsy amin'ny afisy antany eo io. Na io ty raho, le tsy tafilitsy amin'ny ty tao toy tianao. Ka hagnome rehy sa tsy hagnome rangahy. Mandany ty fotoako eto avao rehy. Be maro ty ndaty mila hantsantany ao. Tapa ty heva fa mandeha ty lera. Teo ty Ndao le tsy hita ity atao. Hagnome reky le avy le mandray anjara amin'ny ty kolikoly. Tsy hagnome reky tsy maintsy mandigny mihery tao koa ty faly vao hilitsy hianatsy. Ango ty ay. Le niboaky ty birao reky le nangala tsiotsioka antany agny hery sady nangalaky torohevitsy amin'ny ty ndaty nilatsy tamahy teny. Azafady, nao le tsy tafilitsy sasy zao ty anaky la ireo no tsy mandoa drala ambony i raha. Le tsy maintsy mandigny mihery tao koa vao afaky misoratsy agnara zao koa huy ampela io. Le ho very tao raiky zany tena tika. Izao anio, i raha manokagny lefa tsy niomany tamizay. Le tsy hagnome mihoatsy ty raha fa misoratsy atia sasy raha. Nao raho re rangahy, mitsosa lamina kidikidy amin'ny ty ndaty heky re. Fa raha ialigny zay na 10,000 le tsy ho hitao. Hitrosa vao ka le tsy ho hitantegna. Fa i madama ty tsy raha hijano. Io ty fanomboha. Boaky ao le atao ipampianatsy mandoa drala ambony ka tika ahafahantika mahazo fianaragny soasoa. Lefa tsy rehafagny ty raha marobe mety mbo haboa eo ka. Marigny zay rangahy. Hanane zao tika le mila manohitsy ty fitakiam-bola tsy ara-dalagny manahaky toa. Andao tika hirahina la ireo. Le hitaky ty mangarahara amin'ny ty fisoratana agnarany EPP. Tsy mety ty fomba fiasa manjavonjavony hoy izao. Le manao kory ty atao tikagny. Andao tika hametraky fitoriagny fa obe amin'ny sefo zapy agny fa tsy rary izao. Le hisy raharaha vao izao Ndao. Andagny he atery tika fitoriagny. Le aveo tika magnety ty toko atao fa tsy hiraviravitagny avao tika. Marigny zay. Nikarakara fitoriagny ity Ndao. Le nanosiny aby ray aman-dreny miara ikolikoly reo. Le boaky ao napetraka amin'ny sefo zapy agny fitoriagny. Tsy ela le nivaha olagny. Nafagna amin'ny ty toera indaty mpikarakara amin'ny EPP tao igny le afaky nanoratsy agnara ara-dalagny soa aby ty faly, ty Ndao, nao ray aman-dreny reo. Nao fa avy ty filera ty mpianatsy, le nipoly nifankahita tamin'ny ray aman-dreny niaraky nilatsy tamahery amito koa ty Ndao. Le soa avao tika fa nametraky fitoriagny ampolo sefo zapy ao ry longo. Le tena soa avao. Ty ajajaby le rara enao hianatsy lavitsy ty kolikoly. Marigny zay, itika agnaby mialy amin'ny ty kolikoly.